Hello guys, it's your girl Keze Teriski. So nkuko rero mumaze kubimenyera, hano tuba turi kumwe na Rwanda Real Estate itugezaho inzu nziza cyane, inzu zitandukanye nshyashya. Iyi nzu rero uyu munsi twasuye ni inzu iherereye hano Kibagabaga, inzu iri kuri kaburimbo, igizwe n'ibyumba 4, dushe enye, bariko, parking nini cyane. Inzu ikaba iri ku mafaranga make cyane. Ushaka gukurikirana iyo nzu urebe ibintu byiza biyigize, ushaka kumenya igiciro cyayo, dukurikirane kuri YouTube channel yacu Rwanda Real Estate kugira ngo ubashe kureba ubwiza bw'iyi nzu, ubashe kumenya n'igiciro cyayo. Rwanda Real Estate ahantu hose ni kongo kutwitwa, wadukurikirana TikTok, Instagram ndetse na YouTube channel. Reka rero dufatanye gutembera iyi nzu murebeho gatoya, ariko video yose muri bisage kuri YouTube channel yacu.